bersyukur nak Islam jong unongsan hima. Dia kandang hap simpor bukan drum, ngi kelempoi perkat, kelempoi perkat kandon ke cingile apa na, VPP. Tambah kai ke bang sutuna kolong, kolong kipai kala terang ni kecingkul, terang menyok sorkat kebakut, sorkat bim sini nam tau, tempat hadu pai Mendai komunik sorkar kepala bom jing small shoe pada kapah jung pada paham pada yang dek pada kia yang berde ke light yang berde berkau yang berde doyong kapah kejela ke di banyak kajana pada semua komen bom pada la pentai komunik sing pada mentah kuah sisa kata sencar kadar kapah sencar kadar kapah minta ekonomi don kecingnya pair pennya pair je penriu tanya kebangi on social polarization kita economic inequality lain lerang kibriu kita bagi particular sini kali belajar pun kita kira pada cingi tang ban sim dawai ban subar kita pun bisa kayak gini Tinggi kuat apa nak sesar ke bakut, mengingi dan berkecikit kiri, bandikit kita kia kesan jumpa, bandpai banorak sencar kadar kepada sini nam tapai dah tam kibriu kibran kam bagi cengirap, bangi orang kita yang marginalized society, ni dan kam ban ai kalau wei kun samna jumi, bahwa mentah kam dah isu ke politik kata ke banginya. Pelong kata kerensan temannya bamsap ini pelong segini kerensan bawa payah ono hot kadang gini kerensan sencar kadar keba kadang juga meningi so kudi kata ini sini dengan dokumen bagi beliau kumjong bardan kejawab anta lakan type begini kini kisah buat kebang scope komen kipai ba kilakan type ya gitu beliau kibala syakla ya keseng kongres ini kibala syakan type apa لا بنجر ang sukum matrai babon hi ki badan ha kini ka soka bai balak tai ba ko sampos nam bata lagi ke basa ko ko sekolah sencara pun selama kata ki balai menta ki paiba ki kentai wat dan kongres bungi film im singi itu ki nong yalam ki film im singi nam tau paiba kadang kata lada film singi pe mengat kau ngasa kentai bu arajan kentai nah mendai bu paiba kentai bu kentai nama jing saya lama lagi muda mentah lagi ya bisa kejing ele dei VPP bagian makibri bidang i bidang don jikermen na padnya lagi jikermen delesi kawai kui kata ko makibri bidang jid bisa terapi ti paiba or jong ketengkar syarhi selama kejing itu baring sebenarnya tanya ni ke kongres meminta kecokat untuk hasil kata tamak turu bila sakai nile paiba saja yang songjing tre jumi lesi paiba kiong la IMP te emali ai nai we he's still a sitting MP he can still serve the people and maybe he can serve from ilapan Syakrina katakan san ka bakam donbor wang ni don kami bapala nomor mentah kita itu dan ain domut wanra sorkar ND kapan kita ingin jadi gila yang tak tengah so kedai kecing peniak boleh terjadi jadi nasi kamdan kami mapala city meninggi dan mengihan Raya fipat kanong kaya pelat Pak Roni nomor mentah fil along babat dual pos pada MDC pada Raya Fisau makalah gila ada kipai ba kipencet yang enggak kaya mana habikit ada kipai ba ke soto pengemlak bangkit kena mai kini pos kemuri orang ba ni dan kita play ni dan tak responsibility dan take a 6 deal ketika state cuma atur ketika pengsan kan but kan itu sensar kadar le ke jelah cuma sans nem dan i kaba mensyong real pai ba pun sotu hai ya sensar kadar tip tak jingbam sap ke pelan pi penjob nak tu keseng ini kita dan we are ki bejok dan rei babun ki syak tai Kiurat dia kan, dia kata ka sur jumpai ba, mandi jumpai. Lajap. Borang ni suku nak hasil kongres.
Ya abang Siti kerana makam undang lam tapi dok yang kaji ulur dan ongbar ke kongres kan ai je gersani ke kisang dulu mereka form kerana ka ai lang gersani ke BJP dan TMC. Like no kini arti kisah ini tre lang bat kiseng kiba mo ibadan kata ka ten kring like minded badan lang kejengnya perkat lang tu ban imsni nam to paita ban imsni ban ai sincar kata koi ban imsni kuno ban kentiu adang so boleh putih koi ka kia mentah ka jelajung boleh den sempusna nyimpat la banyak kecat lajong mempeni ngiten pun ladang job dan bok ngin ke sokar ngani tu yepi ngin pelong yang kemegele abad yang kemelin away ni konstitusi kiba kibril kina ngam ong makin ruspa ngam makin duk tasam. Jadi saya